Blay yapi iway pa iway, yang subha sa sisien, yapi siya ka Amen Faithful and True Channel. Ka retreat Sun Minute. Waman la ka sing sajain ni wanra siyapi ya ka retreat Sun Minute na kapanta kitu iba kwa ban syong retreat Henry Kim Don Por na kadaw jong jing bunkam di Sun Minute 2 minute untuk ngila ban jong sipang ban perkat kuson kalau kin jong blay kalau ka jing ade jong ibu blay kalau jing kenduk jong ibu blay pat kene kede katahi kapang jong kene ke retreat mata kesingi ka jing long khoi kalong ka jing ya kendu bat u Jisu kene sedang ini kene ke retreat ak tang kwa berkun o man sim bakoi amen ka khot Bible pengin kuson kene kasi kalong na ka gospel kat kum Lukas nong khat khandai du khat khandai ka jing pen im kalawan hakane ka yeng manta kasingi pengin sedang ini ke retreat penjar-jari aladi pengin duai try Jisu ngas ngongo yame pamela khat yang ban long upar lok jong me pen i yang kumno banya samlem ya ka jing i jong me pat kibriu padon saudong jenga ka jing pusan ka jing Kristan kedai kepami na ka jing keladur hadin balaya shem bat u Jisu ubalong kadur bayoi jong blay bom yoi matha u Paulus apostol syaki kolose kalong kebaning kong khat khat sang hakwi pat kiniam de ubreu ubawat yaw blay haka jinget ne kan niam Kristan pat ublay wan banwat yaw ubreu ublay udon ka kerteng pat ka kerteng jong u kalong Emmanuel kabamut ublay batni gibangi syam aga gospel kum Matius nong baning kong kat arpulai pat ulong unong ap lang brat babha wi ino yaki khandai po khandai bat uwat yakaway kapalacha bangi syam ha gospel kum Lukas nong katsan pat lai tu inyo hakaway kasngi Jisu ularung ha Jericho bat ulaya lengba kanong ba. Ulayu i ya uway ubreu halording sikamor. Lakmit sajrong bat ulakhat ya u daka kerteng. Sakhayus bat ulaong ha u ba ulakwa ban bam bat u. Usakhayus ulakhat sngubha ya u syakayeng jong u. Kadba kita nyabang. Ulayeng hakmat utrai bat ulaong. Boken rat. Ngan ai siteng kaspa junga hakibaduk. Baladang alaklop yano. Ngan siupat sausya. Baong u Sakhayus. Siam kena kespel kum Lukas. Long kebakat kendai kat pra. Ujisu ulapan skam. Ya kata da kebau ong. Ba ka jing pen im kalawan hakane ka yeng mentah kasni it khat keba kendai na kalanong keba khat kendai gospel kum Lukas kumta hi unong pop ulak kelalong uriu kuit bat yakaneru lakubur da u Jisu haka jing im nim shu tharai syapang ublay andrei ni syanya haka jing snei jong u ka jing long khoi ana pareng yang holiness kalong uso jong ka jing kendu bat u Jisu haka jing ya kendu jongi bat u nila ban skautu ya ka jing long bom bitor jongi haka jing sisya ka jing snei jong u asensyar ublay upen kela ya ka jing yam skausi jongi cha ka jing kimen kumba ka jing tho ba khoi ka ong endon ka jing kimen ka ba kham kraw abeneng yau nong pop ubakala ka bamut ban ya ki khandai pho khandai ngot ki bom don kam ban kala ka bamut ka bang siam aku spell kat kum Lukas
kalong ke bakat san dekat nyau ublay uit yaw nong pop pat ka jing pen im ka sedang hang ni pat menta ka jing keli bangin pusan susu ka ai ka jing ya kendu jongi bat ujisu kalong ngin ong how try penkela ya ka donut jonga try pat penlong yang ban snutu yame disyawan penkut dan kawai jinga tu ya ka bajia away ubreu ula ong kumne shwa bangan yap ngatmu banlet pilgrim sha Holy Land une ude uhe jongki karkhana lane yong apareng industrial baron ula ong ha umak tuai nang ta susu ula ong ngan kiu sakliar ulum Sinai bat ban pulai jam ya kisipau hukum hangta balai pimsa hayeng ban rakhe yaki lakili umak tuai kene gede ki jingkili kene ki jingpenkut pen perkat susu abakut jong kene ke retrieve utrai unira bengi ban penlong yangi ban singotu yu jisu bat ba nginleit berbor syau ban ya kendu ya jisu namar ka jinglong kui kalong ka jing kendu bat jisu utrai unira bengi akene kesingi paman kesi ka jing imcungi ban kendu ya jisu akhir tengok pa berdukun mesti mbakui amen in sekendu biang an pusuan biang ya kerti san menit ha kasih sajain ke badukan